rero wabonye umuji, wabonye amatara, wibonye inzobe, waje ngaho wirabura, wibonye inzobe. Amahene ntibyashyize. Nibasha ko nabyibagiwe. Amahene? Amashitoko y'amahene akuwe kuyanyura hajya wayashizeho. Yego ntambara amahereni. Ibyo by'amahereni nabyo mbazabimenye. Njo nawe wambwira nje nambara amahereni n'ibiki nambara amahereni yanje nyarutsa kuri sinzi ari kubona ize n'ibintu ndaba ko narakubonye amahereni yanje iyo washize kuko ngana busuma bwari buhari kuva uza ngaha ndatanga kubura ibintu ndagusavye umereze amahereni wanje yagiye ngeso nayo ofise nuko iki amahereni iyo ngese sishaka kwimenya gusa nje narakubonye uko anyo amahereni kandi ndagusavye ume amahereni wanje none ibyo ko nibe birebire ndagusavye ndi muri kimwako ibikinga mama uyu mukobwa kubaza ngaha naravuze amahereni kandi naramufasha ko arayiba ntuharire nakubeshe ni amaso ufise gukora n'amatwi yanje ntatoboye nuko urambeshe n'amaratoboye wagiye kuyagurisha icyo bariko baravuga nibyo kuri je navyo nukuri ibiki kandi nakubonye ukurayiba ukurahari urambeshe iyo nakubwira utaraza ngaha nta n'umunsi n'umwe yigeze n'ibintu ngo bivye ikintu ngaha ariko waje ibintu utangiye kubura amahereni ya mugenzi wawe yashize ari hehe nukuri byasinze nuzi ibiki vugisha ukuri waramubonye naramubonye amaso yiwanje naramubonye umukuri we ibyo by'amahereni nukuri nabyo namba wagiye kuyagurisha hariya urayazana hariya hego aha nta kintu kitinze gutakara ngaha urayaza ndakubwiye ayo we kora icyo ushoboye byose gerageza usubize amahereni yawe uyakure igihe wagiye kuyiba wariyumviriye ko uzoyakura hehe ayo gerageza no kurusubiza amahereni y'umugenzi wawe sibyo ibyo iyo ngeso siyo nukuri sinzi yari nayo ndigera muzene yagiye ndakubwiye yagiye nashobora ko ari ikintu umviriza wa mukobwa we ntusha kugira umuntu nyine umviriza ayo we rondera utabura sibyo rondera utabura umusubiza amahereni yiwe kuko utaraza ngaha nta n'umunsi n'umwe yigeze akoma induru ngo yamuze ibintu byiwe abudede n'umunyamuduru ya nukuri kubera sinzi nukuri yari nayo nzi nge nasa nukuri vugisha mwihoza arayarondera oya we gerageza uyarondere usubiza amahereni sibyo gerageza nukuri kimwe ndayakore ariko Galina ibyo wavuze ngo ari ibintu bigisha n'icyaha aho uri mukuru mama ndi ndamugisha n'ibyo kandi naramubonye waramubonye kabisa kuriya mwana adasa niyo mbese mama ndakubwire gute ndi naramubonye amaso ku yandi niwe yayibye naramubonye none wayiravye hose nayiravye ndayirondera hose aho nayibitse narayibuze none igihe wamubonye we ariko arayiba kubera ko utagiye umukangamira cyangwa umubwira ati mpa ishenete yanjye nimba wamubonye urumva igihe ndamubona ndabasha kuraba ndabe ukuntu ameze urumva mama nashaka ndabereze giwe uranyumva kuko imuvugira mama njye mu maso kandi naramuboneye Linda iyi mana njye ndayitinya mama kandi ndayubaha naramubonye ku maso y'iwanjye kandi ndiko ndakuraba ukumenga uriko urahinduka urukundo wanyereka ugiye kubwira kujya ujya muntu mama ukunda kubona kujya kuntu twabana ngaha urukundo wanyereka ubu nta rukundo nkibona nta rukundo nkibona usiga ukunda ujya wakwiye sinzi wamukuye ni kuki mama umviriza Linda genda umubyeyi sibyo sawa mama genda umubyeyi kandi kwagiriza umuntu ntafise ubuhamya sindamwagirije mama ngo naramwibone mu maso y'iwanje naramwibone kandi sinashobora kumwagiriza
oya je rero sishobora kumwagiza cyane nemera ibyo uri kurambwira kandi ataguhanukiza ntibishoboka. Okay, ndabona kwanza ndabe ko ibyo uri kurambwira kuri mukuri. Ndabonye rero rwa rukundo wari ufite njyewe ubwe mama urakoze cyane urakoze kandi ndacagukunda kandi nzogukunda nahihinduka ariko no kubwira ko nabuze ishene yiwanje nunahuwe ubiriza Linda icyo ntashaka gusa jewe nanka ikintu cyitwa ububeshi. Mama naramwibone urya n'umusuma namaze kumubona mu maso yiwanje kuko noshobora kubona umuntu hamasi mama kuko utanyemera mama. Reka tubihe kera wanyemera. Oya reka tubihe umwanya tudohoze neza. Ayun. Ingo. Genda ku botike. Nzana isukari. Zana ibiro 3 z'isukari. Sibyo? N'isabuni yo koga. Kandi ntutebe. Ndakurindire. Mwarabu. Allo. Ingo. Mwarabu nawe ubwo bwanwa bwawe ukunda ubwanwa cyane. Ujya ubwanwa nibwo kimwe mu kimenyetso cyerekana ko umuntu ari umugabo. Bangiye gutwenza bya bindi byawe udafite ubwanwa natandukanye bari hari n'abadamu none abatabufise ega biravana bivana n'umuntu umugabo kuri jewe burema ubwanwa ni kimwe mu kimenyetso cyerekana ko umuntu ari umugabo atandukanye n'umugore. Mwara wowe wari wambwiye ngo ari ibintu ugiye kumbwira mbwira rero mbarira babujyana kuri ya byose mumbabarire niba nzobabuze nabi burya njye mfise ikibazo muhira ikibazo kidasanzwe. Ikibazo bantelefone ejo mwijoro bambwira yuko umwana arembye cyane. Umwana wawe? Agakobwa kanje kamarika kararembye cyane afite ubushyuhe bwinshi urumva kandi kariko karadaha. Mpore rero umva nashaka mumfashe nukuri banyakugira Imana mumfashe n'udufaranga duke ndabarungikira kugira ngo batore kwa muganga. Nicyo nashaka ndababwira. Mwarabu icyo ni ikibazo kweli? Ni ikibazo mubyeyi, ni ikibazo. Ikibazo cy'amafaranga kuri jewe na kibazo. Bazi ko wowe uri umuntu wanje twabanye imyaka myinshi, imyaka 10. Mwarabu. Je nkwifatira nka musaza wanje ahubwo se nkigufata nk'umuzamu. Urakoze cyane. Nukuri. Ukeneye angahe none? Nani nka 50 wamufashije. 50. Reka rero nje ndaguhijana. Sibyo? Urakoze. Kugira ngo uvuze umwana neza. Urakoze cyane Imana iguhezagire cyane. Amen. Reka ndakuzani. Yego nukuri muzamukoze. Je me comprends. Ayuska. Docteur, arashobora kumenya. Shikaje yarabisha. Docteur, umugenzi. Kwanza kiretse n'ivy'umugenzi. Barahiye gutanga ibanga. Biri mu bikorwa biyemeje. Ashobora kuba bikaza arambwira mara tubishyiraho kenda afite amakenga kabisa. Sawa. Jewe nashaka ndakwibahise kuko ndakubaze kandi nawe unyishure. Na cyane cyane. Burya wewe hari ikintu ndakugirira nabi? Oya nta na kimwe. Yego. Burya uransonzana na rimwe. Hano umunsi wa rimwe. Hose natahura kuri gukora amazibazo nk'ibi. Oya.
hari ibihe wakoze sinaguhemba nta munsi n'umwe warakoze uraronka agahembo kawe nta munsi n'umwe tutaguhembye cyangwa ngo tukubwiremo amadeni yego none wewe uca uragenda uvuga ibintu bya fitina byose ubibwira mushikanje jewe niko mushika yakubwiye mushikanje twaravuganye abyumva aheruka ngaho ambwira ko byose abizi kandi ingene yabimbwiye n'ubundi byose arabizi n'ibyo ibyo kwa dogiteri nanjye kwa dogiteri ingene bamukuyemo inda byose n'ibindi yari afite iwanje urabyumva byose arabizi rero uraciye nibaza ko yoba ari we umunsi kandi ubwiza ukuri muzehe jewe uzindondere ku bindi uzindondere ko ikintu guhemuka urumva jese ndi nyuma ndamuka kwanza icya mbere mushikawe jese mvugana nawe barashumva namubona uko nyene nuhira yega nambwira mushikawe kugira ngo afashe iki kugira ngo ambwire iki kugira ngo byunguke iki simvugana nawe nimba arakubwiye ko ari umudokiteri yabimubwiye basi fata uko nyene birashoboka ko jewe nta n'umunsi wari bagenda akira nta n'inyoni yuko iryo banga ndarize nikizose icyo n'igipasa gerera gute kugira twumvika jewe sinihinduriza ku ijambo oya iyo tuvuga ikintu twakivuganye kugira nakubwiye ati jewe basha ndabigusaba yuko tunyongera ubundi muzigo gushika umunota nta kindi ndacavyibuka basha nuko jewe umunsi unyongeye ubundi muzigo kumbure niho bizonanira ariko mu mwanya ati wa umuzigo kuri ikiro kigire ibiro bikire bya biri nyene bitararengako byari byabaye je nta n'umwe ndabibwira kandi nta n'umwe nzobibwira jewe wumva amahoro kabisa kuri jewe nigishoboka nigipasa kuko abantu ba mbere bari bafise ibanga barabanda gute nibo twemera we ntuzuritiranye ibintu byakera n'iby'ubu ubu bintu byinshi cyane byagiye bihindagurika isi yarameze amenyo yego ariko aho umugabo ajya imboga akabeshera umwana kera umugabo yajya imboga ntabeshere umwana niwe mugabo twemera no kurahira barabihamya kavuga ati jewe ndi wa wundi njya imboga nkabyemanga sinjya imboga ngo mbeshere umwana none abubu waje urahira iki basi jewe bajya imboga bakabeshyira abana jewe ndacari muri abo rero bajya imboga ntibabeshyira abana jewe nzokora nzocimanga nzoga jewe narakivuze kiragikuze ntibyagenze jewe birananira kubesha birananira pe sawa kenda mu kazi kawe unaniriza akazi sawa kuba ni kandi murinda mwarabavugisha avugisha ukuri mwarabunabisha akubwira ikintu aba aricyo iyo aza kubivuga yari kubyemera ko n'ubundi yayampaye gaso kandi ubona ari umukozi w'iwanje ni bake bafise abakozi bashobora kubahanura abandi bantu babifata ngo ni ingorane kubwira umukozi ashobora kuguhanura kakwereka ko cyari kibi cyari cyiza reka rero nanjye by'uwo mudogiteri nzovyimenyera ntagorane sindi gito nzotohoza nzomenya urabiza aho ibanga ryamenekeye aho ryatanguye kumenekera niho nzotohoza ndumiwe n'akagenda n'umukobwa wa mbere mbonye baratanguwe ibuka yewe wemeka waroheye ibyo byerekana nabyo nakubeshya ndababaye kuba utari ndahaye uko mbavuye ngahaye nimbuze reka bashaka kuvuga Bikira Mariya kuba abatutsi bakunda kuvuga mvuge ndi we nuzi intego yawe nibyo bakubwa bike oya ntaco bo ntiyatarumva uri kubona abantu murenze usanga nawe umukobwa atari na mwiza uri kurambwira si mwiza arafite kuvuga mbona ndashobora kuvuga umukobwa rubibugiye nkaza
gusi kuvuga neza urukundo rw'igihe muri no quartier yose umukobwa ntazingahanye wose ntibaza gusumira ngaho ntawe uzivemo kubera ukuntu amubonye yasi bo ntamushasha ngaho muri quartier umushasha kuko imico yiwe kandi nijyanje no kumushora ngaho ugiye no mu group y'abajama muri kano quartier abakobwa bose bari ndazi aho uraba ne bose no ba yandi nzo kushima telefone n'ibyo nazi ndazi gushira kubwira ati uramba bacukucarira kuko watwibona ikiziri wenyine azogaruka watwibona ikintu kiziri wenyine bishabaye hamwe yokaje ariko rero yavuye marambi mbaye azogaruka tuzobera umutima kabisa usagiye rero zaraze kibyo yatavyemera werekana muzero n'umuzere ibyo we nuri kuyamura ujya ngaha akazi kose niko nakora neza ibyo abakobwa bashobora kwiyorobeka ari jyambere ukimubona ndetse yabonye bino bintu mu ndwi zibiri mu kwezi kumwe duhombye oya giye bujya mu bisanzwe icyo nkora cyo cyane kwa bibwira none ugira ngo namonye ngo namushimye rero ngira ngenda mu ibintu bibiki n'ibiki kabisa ujya ngenda kuzowe ne murengeje ko amahera aburi cyo nagutangaza uyu urazi kwihenda bibaho si kwihenda bibaho ujya namugaruye amafaranga usanga ndihenze wihenda rero kugira haruzi mu muco kugira haruzi we wihenda wewe oya ntacyo birashya cyantangaje reka nabonye asubiza kumbwira ngo wihenze gihe cyane haruca asanga narengeje ko sense fatiko biracyaba umukobwa abantu abakobwa ngakuru bazi mwe n'abantu bose basanzwe ngaha harimo no gusubiza amafaranga uzanga aho bati ngo nyongeze ikindi nacyo ndamubaza neza n'ahakumbwiye ndamubaza n'ahaba hakumbwiye uzanga habura umunsi nyongeza wowe ntihabuze umwongeze ashaka gusubiza n'amahera oya cyantangaje reka niyo mpamvu cyo reka zomwibone ntanazogaruka reka umukobwa aje bicinde kuri bimwe mukubwira kuvuga ngo ibiki n'ibiki imico yiwe n'intangaje sawa tuzobira je nasanga ari fresh nzogukuboko ndagufasha werindiye we ntuntu turagenda kwangara urambabaza cyane we bisaba kumenga hirya n'ejo tuba turi kumwe urumva burya aho ugenda genda upange bijya bintu uri muri umwanya wose reka nyarusi